Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka ndamurabe. Jewe urangangaje nk'umusoro. Uhitana Bibiliya ugashira hano ugacuka ko Katolika ariyo yongeye. Ndahamya neza Katolika ariyo yambere kuronka Bibiliya. Litera atariyo kora muri Katolika. Bari bafise Bibiliya. Iyo uza kubura umusoro nibyo babivuga. Aho baturuba abasokuru bacu ba Katolika kuko batuzaniye Bibiliya. Ikigwa ni hirya yejo. Uzobona urafunga neza ipantaro. Kiri hirya yejo. Abanditsi ba Bibiliya niyo yazana hirya yejo. Ariko kugira ngo ndagukosore, mwarimu yaguhaye Qur'ani ikubwira ko Dawudi yahawe igitabo cyitwa Zaburi. Igitabo iki kimwe akakubwira ati Zaburi mufisa muri Bibiliya ni ibitabo bingahe? Bitanu. Nukene ngere bitabo twabitondekera kimwe kukiri. Izi Zaburi zitanu zahawe ba arakubwira ati tubwira abandi iyo bazananye ntiwakozeko ntorera Bibiliya neno nagezeyo ntabwo bazora bajya mu mutwe muri paji y'amajyana 64. Uandishi abanditsi Daudi yani 73 yani bingahe? 73 ngo 73 na zitatu muri zimijana 50 wavuga na detail kabe kandi ase mu rushengero rero Asafu 12 ni yatumye Asafu bitabo by'Imana yani tachira zingahe? Naziri turatera kandi harura bizi wana wakola banditse zingahe? 10 banditse 10. Mose moja mtaka kabara Mose yanditse Zaburi. Hemani moja yani kimwe. Athani moja Salmoni 2. turatera zingine 50. Izindi Zaburi 50 hazijulikani. Nyimba zavuye mu mwobo, nyimba zazanye abasatsi ntibazi iyo zazananye ugadushira mu kwaguza igitabo cy'Imana. Iyo ni imponjo ni hirya yejo. Sasa mwarimu achavuga ati iyi yameze neza iyi hari ibitabo biburamo ni hirya yejo nabyo vuga. Ariko reka ndabije ko mwana yifuse tora Bibiliya yera ikosora. Hagira gwiki ikosora Amakosa twasanze muri Bibiliya yera kuko igitabo cy'Imana barakosora. Twarayakosoye. Ubu barakosora Imana yegera tukinyika ku bisi by'Imana. Urugero Zaburi 110 ngo Zaburi 110 umurongo wa mbere habura igice cy'umurongo twacyongeyeho ariko mwongeyemo no muri Yohana wa gatatu umubare w'umurongo wa 15 igeretse ngaho panta amara ni hirya yejo. Isawa kweli mwabyongeye ndavuga ngo bituruka mu Bayuda. Rindira cyabwira ngo twebwe ibyacu bituruka mu Bayahudi. Zikokunze Abanyisirayeli si muri Isirayeli. Reka bandanye basunzume mbega abisirayeli bari bakwiye kuronka iby'Imana n'abaki. 2-3 Ezekiyeli 2-3 Ezekiyeli yandikira igira gwiki mwana w'umuntu gutumye ku Bisirayeli kwihanga ry'abagararije bagize gute bangararije aba bari bagararije Imana bayitaho abagararije intagobwa zagararije Imana. Ubwo Imana yabakoreye yabahaye igitabo yabahaye Yosuwa 7:12. igitabo cya Yosuwa 7:12 yarusuye kubizana bya Bisirayeli bashaka igora. inyandiko igira iti icyo nicyo gitumye Abisirayeli b'Abayuda mutari bakuzaniye Bibiliya badashobora guhagarara imbere y'abasi babo bakagira gute bakabinjika ibitugu imbere yabo kuko bagize gute bahindutse ibivume. abantu Imana yakunge uyofukumika ku gitabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yabakunge barikamo yabahaye igitabo cyakomotse Vatikano n'icyo mukwepa turagusubizayo n'abashaka no connect kuri iki tugusigure kamwe mukanya kweli acaragenda mwarimu ngo abazakabaza gatetse hano ngo none ngo ni bande bahawe itegeko ryo gusoma ryo konka abaguri. Si sawa ryo konka amabere y'abagore si sawa imirongo yo konka abagore ngo yagiye. Ariko none wewe reka bana ni wayimana eka none wowe ibyo abagore n'abagabo gute
utari buruki n'uwakurikira ntiyarongo ahubwo niba ari umugore watarakosa ntuzi ibyo urimo ntazi icyo bita mahaba ntuzi icyo bita mahaba ntuzi ibyo urimo ntabyanze muri isilamu n'inyigisho rimwe yijyana oya ibyo babisaba birera ababihawe rero n'abarongoye biciye mu kuri imana yatubwiye ati wajyana na mawadati wewe utabizi utukurikishe mu musigiti kweli acaraza mwarimu agenda muri korani inani muri 15 ngo imana muri isilamu ngo nta kuntu abayisilamu babuzwa kwinywera utuyoga ukandi mu gihe cy'uko imana Muhammad baranywa iki ngo mwijuru bazona ngo no mwijuru bazona ngo mu gihe cy'uko imana Muhammad baranywa inzoga siko batije siko bavuze niko yavuze acasoma korani inani muri 15 kwanza ngo umurongo w'iryo juru ushobora kuba ijuru wewe utazi itari kuri yufisi ndabona muri iyo ntacyo by'abakristo bibaye umviriza yo bituru by'abayisilamu bimeze bite iyo aya yene yasomye soma tafsiri ya Marwan Mairezi iyo nyine wasomye byose bijya kure bane haraka inani muri 15 inani muri 15 ushobora gusanga wa muri rindi juru utazi ngo mw'ijuru bimeze bite inasema hivi habwira muri iki sifa ya pepo walioahidiwa ati ibintu biranga ijuru twamaze kwemererwa twebwe abayisilamu sifa ya pepo walioahidiwa wacha Mungu baba ni batinye imana muri iki juru barindiriye ni kama hivi ndani yake imo mito ya maji yasiyochafuka arimwe amazi atigera agira n'agacafu na mito ya maziwa yasiyoharibika n'amata atigera yononekara nk'ayo mu isigo cye muri firigo na mito ya mvinyo na mito y'umuvinyu yenye ladha kwa wanywao iryoshe cyane uri kurayinywa uvuze umuvinyu hariho abita inzoga hariho abita ve hari iborera n'itaburi ndabisobanuriye harabandanya iyo rero turindiriye mu ijuru na mito ya asali harimo n'imigezi y'ubuki iliyosafishwa bwiza cyane bw'isuku si ubwo mu isi uri kuragera ibyo bihagise mu ijuru wewe ntabwo ari ibyo mu isi muri abo ngabo bagiye kwegeka inzuki mu ijuru ni polisi twahawe n'uhoraho ku bazoja hehe mu ijuru isu murebera ko mu ijuru uzoba kwandi dazi bavuga ngo uti mu ijuru nta kunywa siko muvuga niko bavuga ugaje cyane bagita Yesu 14 Mariko 2:5 nari 2:3 bose ni sawa soba hagira bati ariko ndababwira Yesu acakubwiza ukuri ariko ndababwira yukurereye none nazokongera kunywa kuri izi nzabibu ati ntazongera kunywa kuri izi nzabibu ugushika kuri wa munsi nzosangira nanjye umutobe wazo musha muti mu bwami bwa data n'uyo nuborera mu bwami bwande bwa data ikinyobwa kitatuborerwa inzoga ikaboreza umutobe wazo windi w'inzoga urapinga se aho navuze zisawa kweli lepo ndazo wabivuze acharaza mwarimu naam asubira muri Qur'ani kweli inene kane bibicenda ngo Qur'ani soma barwani ngene muri daftari uruba soma Qur'ani wewe woni ikani sasa Qur'ani ni iki mwarimu yakubwiye hano icyari cyo Qur'ani akubwira icyari cyo igitabo nuribyo kabiri byari byo wewe Qur'ani n'amajambo yatarageraga yarabwiye ni ijuru akubwira ko ari mu mitwe y'abantu n'abakarorero avuze ngo ye 17 ijana gatandatu Qur'ani soma ijya y'ibyo bizingo badekera 17 ijana gatandatu soma Kiswahili dusome Kiswahili nyarutsa ahubwo 17 ijana gatandatu neza cyane Bismillahirrahmanirrahim ayumvirize neza yumvirize uragerayo 17 ijana gatandatu nagezeyo mwalimu inasema Bismillahirrahmanirrahim kwenye yumvirize uyumvirize neza Qur'ani inasema hivi na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili wasomee watu kwa kituo badorindi Qur'ani twagira buri bukebuke kugira ngo turayisomera abantu wibaza bari gitabo iyo Qur'ani iyo ari mu mutwe ujye gusoma usanga ari mu mutwe utaraje mu bitabo igiye mu bitabo rero niyo icyo musaba cyane igitabo musomere ya aya rero yasoma ibi ni na gatanu bibiciye ngo ndavuta 45 kugira ngo utahura Qur'ani ugiye
gusoma Korani 12 izaca 12 umurongo wa 2 Korani yutse mu rurimi rw'iki rw'icyarabu nawe mubaze daftari mu cyarabu yitwa gute daftari mu cyarabu kugira turabe Allah ko yamanuye daftari inasema hiki kitabu chetu sio daftari murongojera wasomye kinasema juu yenu kwa haki kivuga kuri mwebwe mukuri hakika sisi kuko twebwe tulikuwa tukiandika mliokuwa mkiyatenda ati twahora twandika ibyo mukuru wandika ninde Imana rugira byose aho rupiga niyo ngomba ya Qur'ani acaroze kandi kabaza ati none iyi Qur'ani ni bane bayanditse kurusha kwa wande bari bahawe itegeko nanye bari bazana Bibiliya ngo anditse ba Bibiliya muri Petero ngo bari bayobowe na Mwemu yera reka banze fute Petero yavuze nibyo Matayo 6:23 Matayo 6:23 nanye nanga hagia hati nyuma yanje Satani uyu Petero Yesu yamubwiye Petero nyuma ya jende Satani ubu rero ashikira amajambo ya Shetani yakubwiye ko byose byavuzwe n'Imana Petero Yesu yamwishe Satani n'igitabo cyewe batukura bita mu gitabo cya Petero Shetani ibilisi asa harimo na wamugira Shetani kuko n'undi wajogira gute kuvugira acabanza ati none abanditsi ba Qur'ani bari barongowe na ne uvuze abanditsi ni muri rusange 80 Qur'ani 13 kuzira nyina na nyendo bazinyimure ubwose ndafuta izo nyigisho zanditswe mu nyandiko nyeranda izo nyigisho za Qur'ani zanditswe mu nyandiko nyeranda ziteka kandi zitagira kanenge inyandiko ziteka kandi zitagira kanenge ziri mu maboko y'abamarayika bashinzwe kwandika ziri kandi cyambere mu minwe y'abamarayika bajeje kwandika aberanda bene intungane ne burya hari tutaramenya hariho kwandika no kwimura bazitandukanye ibyo bintu kwandika no kwimura ibyanditswe kwimura uwo wese arimura n'ubundi barazica ku mayembe imbere rero baba bagira ko hashyira imbere ariko n'ubu abantu bagira gute bimura uwo wese arimura ariko abanditsi ba Qur'ani ni abamarayika abanditsi b'intungane urakwepera acavuga ati Qur'ani yazamo n'umwasi wa Gaburiyeli turakeneye umwasi wa Gaburiyeli wakuze hano ninde yitwa Qur'ani 2:9 soma ngira barwani yasoma Qur'ani 2:97 iyi nayo abanza yumvirize neza yarusa inasema hivi Bismillahirrahmanirrahim sema vuguti aliyokuwa ni watu wa Shibrile wa umwasi wa Gaburiyeli basi huyo ndiye aliyeiteremsha basi huyo ndiye aliyeiteremsha badurindi kini Kiswahili basi huyo ligaruka ku izina ryavuzwe ubwa mbere cyangwa kabiri nyimuri rusuru basi huyo yavuzwe ni Gaburiyeli kubikumba Gaburiyeli ni wabasi ba Qur'ani bagiriye iki ubwabo urabagiriza ko huyo celui qui avec la permission d'Allah celui qui yaba kwa Jibril ni katina ryavuzwe nawe kugira muri Shetani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un atagenda muri Qur'ani mu aya winayofutwa Mwenyezi Mungu wakuchapifu tukashiramo nini iyi si twebwe Mwenyezi Mungu ariko aravuga wewe ururabye rutahura amategeko nawe abayisi no muri abashinga amateka itegeko rirafise ingufu barakorana bakariki ingufu Imana rero yazanye itegeko riza kubuza inzoga mu gihe leta tuvuga iti ntimuzoze mwegera isengesho mwagize gute mwawe Imana isiza gukomeza iryo tegeko ikitangura muri Korani 5:9 atakamari n'inzoga ibyo byose n'umwanda nibyo washize kasheta ni wabyumvise icyo bita abroché si efface abroché une loi bisiguri ufuta keburiku genda bishuru salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kwani babiri ngomba kubashimira nta numva avuga ko nabeje hariho mwiza n'umva avuga ko nabeje ndazi n'abamama batangaye bumvise ko babwirizwa ko nsaraki abagabo ariko
munsi baracawusanya. none kutabuza ahantu byanditse muri korowani Kandi Usumani kandi yarabivuze. wambajije imirongo yavuzwe yawerekanye aho ugiye kwemeza aho wobuze uti ntibavuze uracyarimo Acerekana aho wanditse. ucuta nyine kwemeza neza. Haleluya. Amina. Uwa mbere yavuze ngo Yesu yaraborewe sibyo? Mugabo nawe aje ngo Yesu azonye mu mutoro nimubwire Ngo ni nawe yanyoye. ibi bintu murabyumva Aho mugabo ntibamubuza. Haleluya. Haleluya. Amina. Ibi bintu murabyumva Basubiranyemo. uwa mbere ngo Yesu yaraborewe ibi bisa nawe Atoya mu mutoro. Yesu mutore Komera mwana yitiriza urazuguri. igice cy'izi Mwigisha ujya musera nabyatsi. Haleluya. Haleluya. Amina. Hano ibintu turimo turiga Yego. korowani yegeranyijwe nande sibyo? Twabumvise abagiye bayegeranya nta kintu gitangaje cyane kandi kuko ko duhera Yego. subirayo muri korowani 97. Ibyo dusubira. Nashimiye kuba ibisa uriya musomya kuvuga ibisa no bijyanye no mu korowani gusoma hande nyene mugabo biranka yuko ndawumara subira mbere twumve Kabiri cyane ari mwarimu. ari mu Kiswahili murazi Kiswahili kumvirize asome buke buke Pole pole. mwumve ko hari umuhanuzi burimo Oya. mwumve ko bidatahuritse Sema vuga aliyekuwa ni adui wa Jibrili. wari umwanzi wa marayika Gabrieli. Basi huyo Rero uyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako uyo niwe yabanuye korowani mu mutima wawe. ibi bintu ntibyumvikana Birumvikana. Ibilisi kimoza agahinyanyura agataha kuna ahinyanyura kubera kuhinyanyura kandi umurongo wumvikana. Mwalimu. Igituma abakristo Ego. twigisha abisilamu mu mwumve muti iyo mwahuza ubukristo mukwiye kwihana abantu b'Imana gukurikira ibintu satani yahawe nta mugisha. Turi kumwe na rero Ego. ariko arangiriza ngo Petero uzera afata ibyatsi ngo Petero ngo yari satani nibyo nyine Petero yari satani Kono gufata ibice. ahubwo wari no kuvuga uwihanishije satani asirya amajini Asili ya majini pale ya 200 mwalimu. umvirizi uwihanishije satani Ni bahati mbaya kwamba ati aya n'amahirwe mabi ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa ati n'amahirwe mabi Adamu na Eva hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kwamba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. ntibigeze bashoboza satani n'abadayimoni ngo gusaba ikigongwe ku Mana ntibashoboye Na kuwa Waislamu cyane ngo bashobore kuba Abisilamu. bihanije Ibisilamu na satani n'abadayimoni ngo babe Abisilamu. Eva na Adamu ntibabishoboye. kuko babishoboye Sawa. Ni Mtume Muhammad tu. uwigije idini satani watirige Ni Mtume Muhammad tu ni Muhammadi wenyine ndiye aliyemsilimisha shetani araza ngaha naho akawa Muislamu. uze ngaho wijyanire ahubwo natubwire kandi kibazo Muhammadi Ni kipapuro kwa 200 muri iki gitabo. yigije idini satani ryari gute akakarubika Ryari gute ariko agashami. jewe ndabashimira baranga kwinjira mu beshi Bavugisha ngo bavuge bahakana mu bitabo turi gusoma sibyo barabyemera. ariko aje arashigikira kuko nawe yokwepera ukuri wocu gukwepera yeye muntu harageze ko twiyana mugasubira mu kuri korani 4:6 29 yasabye ibijyanye n'amajini ngo yoba yamuhishurira gute yoba baganira gute igombe rero hano nawe twumvise usoma umurongo wa nyuma urasoma ubusobanuro haravuga ati nawakumbushe ati bibutse tulipokuletea kundi la majini kuja kwamba kusikiliza Qur'ani, igihe twakuzanira umugwi w'ibisigo kuza kumviriza Qur'ani, basi walipohudhuria walisema kuambiana, igihe ibisigo
byumviriza byashiye bibwirana biti nyamaze atiwe marisibo bageze bacubanze muhore mazeni muhore musikilize maneno ya Mwenyezi Mungu kumviriza majambo yiki y'Imana abana bamarayika cyane n'ibisigo abadayimoni bavuga abantu ngo twereka ahantu ibisigo byumviriza ariko barasoma Bibiliya nta nahamwe katagira ko hangura Haleluya amina none naho abantu b'Imana ibintu by'umubabaro umaze kumva ahantu ibisigo bitega amaraso bikumviriza urumva ko ibyo bintu byavuye ku Mana cyangwa usobanura kumve usobanura bavuga ati marimo mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu ati Muhammad uko yatwagwa ku bantu ndivyo alivyopelekwa kwa majini niko kandi yatwagwa ku bisigo gatoya inahaga kuza kutubwira uyu muntu ibi bintu byatwara Muhammad ikibazo ku bantu niki ibi bintu byamuyobora bikagutwara mu bisigo n'ibiki Dazi kutaka kuvuga kwa imani. Dazi kutaka numvise kukutabesha. Akabali wale yanataka kutubiri kile yanataka kubisira. Tubananirize. Kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinazoonyesha. Niko byerekana yuko yakwakwa ku bantu kugira ngo abantu kubisigo. Tubananirize. Na mtume alipowasomea binadamu atikie nyuma asomea abantu. Hawakujibu chochote. Mtume akawatayarisha akawaambia ndugu zenu wa kijini mwalimu ufasha haha mu Kiswahili kuna kitu kinaitwa rafiki na ndugu. Rafiki ni mugenzi bisanzwe lakini ndugu ni mvukanyi kumbe ntabwo bagenzi oya ni bene wabo none wachubwira ujyewe yalizake haleluya amina abakristo bande turi bene wabo n'ibisi eka asi ulimwengu wa majini isi y'abatayimo Hasha 34 anavuga ngo kumviriza ibisigo natigere byivugira ibada yo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akabasengesha n'arakubaka gusa jambo hili lisababisha sio kwa Waislamu ili byatumye kwende tutanga Islamu kujikashifu dini ya Kiislamu kwa kudai dini ya majini tuvuga yuko dini y'Uislamu ari nini ibisigo sisi Waislamu hatupingi twebwe Waislamu bitubihakana kwani majini miongoni mwao wapo Waislamu huko ibisigo hawana kitabu ila Qur'ani kandi na kitabu kindi bafise uretse Qur'ani sindaheza wewe niko turavuga iki gitabo cyatanzwe na Satani twatubesha abanyana byose oya abayumesha wapi kuba iki bintu bakoresha abisilamu ngo bumvukuri batumve ikomereze na hawana mitume ila Muhammad alikisigo urumba kutukia nyuma yake Yesu chokele anone rurinje bitangura kugira ubwoba bitumira chokele haleluya amina Waislamu ili vyigwa nimemaliza lejewe mboni kichigwa na tunashika imani cyane amina kuko iyo tubonye bende wacu hari igitabo kireberera gukorana n'ibisigo Qur'ani 72 iyo mbire muri iki gitabo nyene hari ikigabane cyitwa ikindi kibisi muri biriyo oya Kubiusa muri suratul Jinn ikigabane cy'amadayimoni abago sema ativuga imefunulwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini nilisikia Qur'ani likasema hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu na hagaritse uwo murongaze kuduha sigaye ikibazo wiwe inaongoza katika uongofu ishobora kuyobora mu bigororotsi kwa hivyo atikubinyo sisi majini tumeiamini twebwe ibisigo twarayize gute twarayize
basha turiko turavuga yuko ibintu byavuye ku maso mareka Gabriel tuba tubereje oya abari ikinyoma kirimo oya somo kwa 14 ngaho 14 haravuga ati inyandiko z'akavuga ngo nasi ati akwebwe ni ibisigo bikivuga nasi ati twebwe ibisigo mambo miongoni mwetu waliosilimu muri twebwe ibisigo harimo bagenzi bacu b'abayisilamu igeretse ngaho haleluya amina none ibi bintu murumva ko iki gitabo cyaba cyaravuye mu ijuru turiko turasoma ntabwo kiyozo kandi ngo ni mirongo turiko turasoma kandi ndasaba kubera umuntu abesha azoja mu muriro sibyo baca muri iyi mirongo nyene ni iby'ukuri muremera ku bisigo navyo nyene nicyo hariya ulimwengu wa majini paje y'icumi y'icumi ulimwengu wa majini paje y'icumi ahageze nahageze kera vuga twumve paje y'icumi umva amajambo atubwira avuga gute jinsi majini watumikato na wachawi. Ndugu msomaji, ati musomi niki musomi ni kosa kupinga kuwepo kwa uchawi. ati mu by'ukuri na makosa kupinga uburozi atabwo kuhatana kuwa hukuruzi. Kwani uchawi ati kuko uburozi ni jambo ambalo lipo tangu kale kama ilivyoelezwa ndani ya ati Qur'ani. ni kintu cyamyeho mbere kuva kera Mungu bivugwa muri Qur'ani. Na isitoshe ati kandi nilihagije hata mtume wetu Muhammad alilongwa n'intumwa yacu Muhammad yararozwe. Ndiyo. Areka bashaho bavuga ko hari n'intumwa imwe yigeze iro intumwa y'Imana irarogwa sara none umuntu ashobora gushikirwa n'uburozi ari intumwa y'Imana yatumwe ndakitize intumwa y'Imana ikakirogwa urumukristo bishira kubera ati Mose yararozwe nyene kaciri kwa kubishira kwa Mose yararozwe avugishwa n'uburozi bwose neza nyene icyo urumukristo bishira kubera iyumvire nawe intumwa igipanga gikarisha twagenda tudakariye cyitwa igipanga gikarisha cyo gupinga cyo kurwana n'abarozi babi paje ya 25. Reka some nyanza kuhusiana mwanya muto. Akumewali mbili Masudi amesimulia tulikuwa pamoja na mtume usiku mmoja mara tukamkosa tukamtafuta katika majangwa na mabonde mubugara na munyonga tukasema ametekwa au ameuliwa. Tukalala usiku mbaya waliowahi kulala watu. Kuliko pambazuka tukamwona akija akitokea upande wa Hira. Akuya kumsoti kuruhande wa Hira. Tukamwambia ya Rasulullah, tumekukosa na tumekutafuta wala hatukukupata. Tukalala usiku mbaya waliowahi kulala watu. Mtume akasema nilijua na mhitaji wa majini naziuwe n'uhamagazi w'ibisigo, nikaenda naye nikawasomea Qur'ani. Haleluya, amen. Yumvire Qur'ani yatubwiye yuko yahora twakwa ku bantu agatwagwa na hehe no kubisigo. None nagenzi biwe baramuhize baramubura kuko ibisigo byagize byaje kumutora kugira ngo ajye kubyigisha Qur'ani. Tubwire ukuri Imana ibahereze mu izina rya Yesu. Amina. Ikivuga cyumva kandi cyerekwa n'igira gute nikibona ijambo ry'Imana natomboye neza nicyo gituma iby'Imana bikwiye kwitonderwa ntibura n'abantu bari ngaha aka kanya nababwiye mugasamara ntimutotorone reka rero kumure. Haleluya, amen. Niye moko ya Qur'ani ibande bayegeranije
ikibazo kize uciye ngaho sibyo none twagiye Qur'ani 2:97 2:97 sema vuga aliyekuwa ni adui wa Jibril wari umwanzi wa malaika Gabriel basi huyo ati rero uyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako uwo niwe yamanuye Qur'ani mu mutima wawe panga mkali ipanga gikari aje ya 26 ya 26 na gatanu na gatandatu kwenda kuri 26 tusome ibyo Muhammad yavuze sawa mtume akasema nilijua na mhitaji wa majini nikaenda naye nikawasomea Qur'ani. Haleluya, amen. Qur'ani yatubwiye ngo wari wasoma ni Gabriel niwe yamanuye Qur'ani mu mutima wande wa Muhammad. Uyu mwanzi wa malaika Gabriel yamanuriye Muhammad Qur'ani ninde? Uyu nunga y'isigo yatwaye Muhammad bariko baramurondera akagenda gusomera ibisigo Qur'ani ninde? Yo baruyu avuga muri Qur'ani cyangwa n'ubundi ndasubiramo uyu mwanzi wa malaika Gabriel yamanuriye ubutumwa Muhammad mu mutima wiwe ninde? Uyu nawe ava ku mugwanizi yatwaye Muhammad akagenda gusomera ibisigo Qur'ani nawe ninde? Yoba aruyu nyene avuga muri Qur'ani 2:97. Haleluya, amen. kabari we ukutubwire nimba ari we yari karanze yatanze Qur'ani ko riwe turiko turarondera natwe abakristo tubimenye dukomeze kubasengera akaba atari byo naho nuza gukwepa ukugukuriye. Haleluya, amina. ikibazo kirumvikana uyu mwanzi yamuhaye ubutumwa ninde? Murakoze cyane. Byanditswe nta kibazo bifise, ikibazo gifise utahura ibyanditswe, ibyanditswe bimara ibyanditswe. Ngira abavuga bo twakumvishije bashobora kwishura ikibazo cyawe mu minota 7. Fadhali mashkuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makallahi wabarakatuh. Katubanza dushimire Allah uyatugize abayisilamu kanakura mu buhakari. Ujya bishobora kwitwa muhakari utarahakana. Oya, utegereza nyine kubona ukuri hama ugahakana ugahiga mu kinyoma. Cyenda gusubiza kuri aya rero bajije Qur'ani 2:97. Cyenda nasoma Qur'ani zibitegerezo zitandukanye. Cyenda gusubiza ku ishuri. Qur'ani 2:97. Bismillahirrahmanirrahim. Yego, sema Puguti aliyekuwa ni adui wa Jibril ati wari wa Gabriel basi huyo rero huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani. Sawa, baada ya siku ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Reka rero ukoreshe ubwenge bwawe Imana yaguhaye. Ujya mu ntara umwasi wa Gabriel amenye yuko uyo nakusigure kati uyo ijana kwa Jibril kwa Gabriel bahariya uyo niwe yirukije Qur'ani mu mushauri wa Imana nde Muhammad kurusha rwande w'Imana. none Imana ikorana shaka kuko bebe by'uwawe Imana nitagusha amashatani cyane shatani aganiriza Imana wengere biramucana. Reka rero kwera kugira kuguha ingwe Qur'ani 16:102 urubanza ruri kumuroro Qur'ani kona po bitwasha kunaniye utize ngorane yiwewe
uganira n'umuntu w'igicucu urakora w'igicucu nabwiriye hati bisiguriye so munyandiko 16 ijana na kabiri. naam Sema kuguti Roho Mtakatifu ati wewe yera yani Jibril aliwe Gabrieli ameiteremsha Qur'ani ni wewe yurukije Qur'ani kutoka kwa moyo wako. Biblia kwa Imana bikira Byose Imana ikitegeka gwicya hogera 16:9. ngere abantu baciye ku ntebe y'ishuri hari kanabira bitabo ngora Inasema hivi. Mlicho nacho vitakwisha. Qur'an 16:9 yego inasema hivi. Na ukitaka kusoma Qur'ani yamone atubagaburiye ikitangitegeko nyene muri Qur'an ni washaka kusoma Qur'ani piga a'udhu ubanza uvuga ati a'udhu billahi minash shaitani rajim atubanza usabura Imana kugira byose kugira shetani yavumwe. niba ari shetani yazanye Qur'an yaciye yivu Kwa kutiga yaciye nayisoma kwa ndoze ndivuma ndoze muramvungu uzozura abantu mvuma mu kuyisoma. ari we yahitanye Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nico kitwa Qur'an wayirungitse yatubwiye ati mushaka gusoma Qur'an banza mwinde kubona Imana kugira byose abagenda shetani yavumwe. wazanye Qur'an bigabuye umushauri wa Imana nde Muhammad niba wanashaka ngene nayimuzaniye ndaguha no kumwanya rimwe acarabaza ati ndiyo none uyu yahaye tujye Muhammad akamwira Qur'an niwe warundi yamurungitse kuja gusomera Qur'an amajini sivyo baziwa si sawa nivyo bibazo. Ekarame mpime ubwenge bw'aba bantu mbega hajya mu bishengero ngo gutoka shetani katika jina la Yesu gusohoka shetani mu izina rya Yesu mu isomero iki Muhora muyirukana mukoresheje mukoresha amajambo ameze ati toka daimoni katika jina la Yesu. iryo zina rya Yesu muritirika amadayimoni niba Muhammad atubwira Qur'ani amajini mwebwe rya Yesu muyabwirira iki rya Yesu mugiye kwa Muhammad ikintu cyakubwira amajini ijambo ry'Imana ashaka kubona ko mu mutwe nyene yatari ikibazo kiri mu mutwe reka ndabakarorera Matayo 4:5 Matayo 4:5 inyandikira ngiriti umurwanizi shetani amujyana mu gisagara cyera muhamarika ku gatwe k'urusengero. yatoye Yesu Muhammad wese byasomeye Qur'ani bikaba bikumviriza gusa ariko Yesu wewe shetani yaraje aramutora ati Yesu uragutembeza ushaka utazi umuci akamutwara ku gatwe. shetani atakora Yesu amufata amutwara mu ruki acajyana mu gatwe k'urushengero adereka uraziye mujyana ku musigiti batugowe mugakora ari ku rushengero aha nta ngorane byiza nta kosa. uyu rero uyu yarize ajyana Yesu ajyanye Muhammad akamusomera Qur'ani hari kosa soma wengine munani bo munyenga Yesu yari yujya barawe soma munani ubu munani haragira ati umurwanizi yongera kumujyana ku musozi w'abagaze cyane. ubwa mbere yamujyanye ku rushengero ubu bwa kabiri hamujyanye ku musozi adereka ubugira kangahe kabiri ubugira kabiri amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. shetani atangura kwigisha Yesu ntabwo yari azi ubwiza bw'isi ingene bumeze shetani atangura kumwigisha ku bwami bw'isi ingene bumeze ati ibyo byose ndabiguha mbere mwemerera akaryo ati ibyo byose ndabiguha niba mfukamira ukansenga niba mfukamira ukagira gute ukansenga. buno Yesu aramubwira ati vako satani bariko barayaga bariko baraganira ari babiri kuko vyanditswe ngo ariko aramusomera ijambo ry'Imana byanditswe uhoraho Imana yawe aba ari usenga yonyene. Yesu akarigisha ijambo ry'Imana nde shetani ikibazo ni mu bwenge buri kubwiye reka soma Qur'an natubwiye hanyuma asoma Qur'an ikibazo ni mu mutwe. icyo utazi mu kirwa cy'Imana cyatuma ku biremwa byose akarora Muhammad ibintu nari bijana n'imi Qur'an ijana n'imwe igitabo cyera na Qur'an. yarafana ariko yino Bismillahirrahmanirrahim inasema hivi inasema 2:1 ijana n'indwi hatukugutuma inasema hivi ila hatukugutuma hatukukuleta lakini chatukuza na Muhammad ila uweleka kwa walimwengu wote nta Muhammad yabanguriwe gutunga
yatumye ku isi yose ku biremwa byose kugira ngo twemere Imana imwe rutere ibisigo kuba Korani isomwa nta kibazo kiraba, ikibazo kiri mu mutwe kuko iyo basenga abyumva umwanya baheze sara none pasiteri atahuye amen kubera ashobora kwibirira uti bitahuye